Lenga kasu sanariba kuki lalolup sing leifam oiriba designated camp dagi su sanadaba kuki lalolup ki Independent Army KIA lanmis sing camp adu overpower toraga nomai kun gama LOUKHRE. Hariba thodo sing arang ahin nungyai matung ngasi ayuk pung amarom taba matam da thokibani hari. Thodo sing matang na MAMI TV na fonga pawgi matung inadi su sanariba kuki lalolup sing camp adu Churachandpur ki Hengnek police station ni manung chanba chungkhu village da leibani hari. Camp adu the USRA KNF Jet amadi UTLA gi landmis sing lay hari. Pausna ai Kulai matik sana 5 KIA gi landmis sing kem adu da sang laga overpower torobo matung kem adu da thamba tongan tongan ma makal gi nongmai kun nga pudun satkibani hari. Hoju pawu gi wani KIA na pukraba kulai sing adu gi sab sab ma sing kham ngamdri. Thodok thokom da Churachandpur PS ki kangbu sing sin hari. Ningsing bi ai KIA gi commander in chief ori Mr. Thangkhom Hokim Elias Davidson Elias Waringo ma ku tongan tongan do kes ki aga mari lena Churachandpur police na ma ki leifam tapa faba ngammi da lufa lising yakai gi reward ko lena ma se hoju wanted of Pogdum Jariba, cameraman Lemagalena, I emergency talk show, MAMI TV News, Churachandpur. Lengshin Biraksi, Asian Hospital, Kwakatel Bazaar, Facility Singasi, 24/7 Pangbiragani, Lambida Thokpa Accident Kudimaki Treatment, BP Stroke Management, Heart Attack Management, Makal Kudimaki Emergency Treatment Singsu Pangbiragani, CT Scan, Ultrasound, X-ray, ECG, Ambulance Singi Kudong Sabasu Lajare, Medicine Amasung Atai Department ki OPD, Numit Kudingi Ayuk Amadi, Nungtilda Pangbiragani, Kaubiraganu, Asian Hospital, Kwakatel Bazaar.